بله گودارین هیجاج برنامه دنگی برخودانی روژا و خوشو گشبه ام دوشان دوده بورنه به برنامه که نو یا گرتین جبوت تکوشین آزادی دیگرتیگه هن داگر کرنده لبرخود دن به برنامه امی هول بدن باوه که نو روناهی بدن سر پرسگریکین گرتیان داخوا زیوانیان و برخودان آوان لیدیجی همو رنگین پیکوتی و زور دایین که دیگرتیگه هنده تیکرن دوی برنامه دا امی هول بدن باوه که با پر جدا پرسگریکین گرتیان هم ای درونی هم برخودان آوان لیدیجی سیاست و شر تایبت یا داگر کرن دیگرتیگه هنده دوی برنامه ده هر وها امی جه بدن نامه این گرتیان و هر وها امی پاریزر و پسپورن دوی وارده دواری مافی مروان ده بشتاری برنامه خواه بکن برنامه امد و شنانو ده چاوته زانین ده ساعت 11 ده لگوری دم اوروپا ده ساعت 1 لگوری دم آمده دوباره برنامه ده همان روژه ده روژا انگو روژا پینشمه ده ساعت 18 ده به دم ناوند اوروپا هر وها ده بیستان ده لگوری دم آمده امی تم بوره بن لسر برنامه جی نرینی خواه و دیتنی خواه جی هنده کارن بریا ناونیشان رادیوی بمره پارو بکن بله دهرکینا برنامه اما ایرو ده نوتورا نوچهین که مجور آمده کریه دستودیوی میوانی ما روزنا موان زردشت علی و آمده به هر وها نشه او نامه انکو جگرتیگاه مالتا پا یا استانبول جمجید همو کشبو جانشید که انگو هوال و خشکا خواه که لوارگهن آزاد دمینن رشاندیه هر وها شاهین آمد جوارگهن آزاد جبو مالباتا گرتی آزادیه که محطان ها نافنشناوی زلال نکریه نافدار آمد که بناوی راستقین بلند کایا تیناس کرن بری اف هرکینا برنامه ما ایرو و اف به دست پیکه ده گودارین هیجا به توران و چین که دوی هفته ده درباری روشا گرتیان امی به هفربن عثمان کاپان ایکو بردانوی دو جاران هاتو بو آستان کرن پشتی 30 سال و 7 ماهان جبریا دمکی جگرتیگه هاتیپا فا آبولوی درکت. کاپان ده سال 1993 ده لگنده خراب شرف سر به هزخا شرناخی و هاتو بو گرتن و به دیعه خراکرین یک پارایی دولت جزای معبد له هاتو بو برین. ده 13 نیسانی ده و 30 سالین خواه یه لگرتیگه های تمام کربو. لجبر کو پوشمانتی قبول نکربو بردانوی سه ماهان هاتو بو طالب کرن پشتی و دیویا بو کاپان د 13 تیر مهیده جگرتیگه درکتبا لیدیسا به همان حجت بردانوی جبو 4 ماهان هاتو بو پاشوخستن کاپار پشتی 30 سال و 7 ماهان جگرتیگه درکت مالباتاوی جهزه خیفه بریکت و گهشت بولویه مالباتا کاپان و اندامین توایت داره کاپان لبر گرتیگه بتلیلی و چپکان پیشوازی کرن کاپان پشتی کوچ گرتیگه درکت تاوی کسین او پیشوازی کرن بر به هزخی و بریکتن. گرتی بناوی متین اینجا دیار کرد که ریوبریا گرتیگه ها باندرمایی تمی بشوه بسر قاوشان دادگره و دست داتین سر آمورین که وان جیکانتین استاندنه. گرتی بناوی متین اینجا یک کل گرتیگه ها تیپا تا یا باندرمای ده هجمار دودیان ده تیرا گرتن بریا مالبات خواه ده درباری پیکانین نسر وان تیم شاندن ده آگاهی دا. متین اینجا ده حفده مجداری ده ببرای خواه ایهان اینجا را هفدیتن پیکانی بو. راگاند کو پشتی ریوبریا گرتیگه گوهری نیوی شوه ده ساعت سسیان ده سر قاوشان ده دگرن و دست داتینن سر آمورین که وان بپرین خواه جیکانتین استاندنه. اینجا دیار کرد که اوداین که گرتیان سیاسی لید مینن جی چاران داخستن سیسیان. اینجا را گاند که دو قاوشان ده بری 8 کس دمان نهاجی اف هجمار گهشتی حفدان. اینجا گوت که قاوشین وان برن کلکا گرتیان عدلی وها آخوی. تشتا گوته کرن پیک آنی نکه در حقوقیه. ام لهمبری وان کریارین دولت سر خواه ناتوینن. دوی سازیان سیویل و پارتیان سیاسی لهمبر کریانین در حقوقی ین لبرای من و لگرتیان دن تینا کرن بیدنگ نمینن. هاترا گاندن کو جمال تنهانی کوشبر پرسگریک نخوشی جگرتیگه ها گرتی یا تیپ فا آبولوی هات بردان هاته انتو بکرن.
هاتا دیارکرین گو جمال تنهان کوجبر پرسگرکین خواه یه تندرستیه دی شش مجداری ده جگرتیگه هاتی پفا آبولوی هات بردان و دست به درمان کرنا وی هاتا کرن ایرو انتوبه بویه. تنها 68 سالی کو 30 سالان دیگرتیگه هدما پشتی فلج بو ده 23 جوتمه هیده هاتا راکرین نخوشخانه دولت یا عزت بایسال وش ورجی ده 27 جوتمه هیده سوقی بشا جراحیه گشتیان خوشخانه باجیر اسکی شهر هاتا کرن. پشتی سرلیدان ده شش مجداری ده بریاره بردانوی هاتا کرن و تشخیص هاتا کرن کو پنج شهر لی پیدا بویه ده استا چاران دیه. کچاوی عایشه تنهان تکیلداری هفدیتنا داوی یا بپجیشکان ره هن آگاهی پاروکرن. عایشه تنهانی بلی فکر کو پجیشکان راگاندن کو باوی وی پر بزحمتی به هندستینه و هندک مایه دلیوی بسکنه و دوی به انتوبه کرن. عایشه تنهان گوت کو هر دیچه روشا باوی من خرابتر دبه. پجیشکان ایرو گوت ما باوی تا انتوبه کریه. مجی خواست باوی من سوقی نخوشخانه که باشتر بکرن. لجبر تانسیونا باوی من پرکیمه نها نکارن سوق بکن. اگر تندرستیا وی هندکی باش ببه ام بخوازن وی سوقی نخوشخانه باشتر بکن. دی چالکیان استانبول و انقره ایده هاتا دیار کرن که روشا گرتیان نخوش جلال الدین جان و قاسم قرطاش گرانه و هاتا گوتن دوی دمل دست ورن بردان. انسیاتیفاش گرتیان نخوش را آزادی جبو بالی بکشین لسر روشا گرتیان نخوش ده هفته یا 407 و نهان ده چالکیل دارخست. چالکی لبر آواهی شاخا کوملیا مافی مروان ایهادایا انقره هاتل دارخستن. گلک پاریزان مافی مروان تبلی چالکیه بون و پانکارتا تداوی مافی نای آستان کرن بلا گرتیان نخواش بین بردان و کرن. اندام دسته ریوبریا ناوندیا ایهادایی نورای چورمان داخیانی دا و بالکشان دل سر روشا بردفکی کومله 78 جلال الدین جان ایلی گرتیگاها مرمرای تیپا لا یا هجمارا پینجان گرتیه. نورای چورمان دا زانین کو گلک نخوشین جلال الدین جان هنه و هر کو دچه روشا لگرتیگاهی باندوره لروشاوی دیکه. دا زانین کو د 29 ایلون ده هش جلال الدین جان دچه و گیج دبه و سر خال رانزه دخه و دکوه عرده و دوتر روژه سر سبه وی دبن نخوشخانه. نورای چورمن دستی شانکر کو دوی تاول به بردان و تاوی کو مافی وی یه سربست برداینه هیه و کنترول ویجی هیه لیدیسا نای بردان. و هر کودچه شرط و مرجین گرتیگه هیه نباش باندوره لسر جیانا جان دکه و حتی گو پرسکریکین گرتیه نخوش و گرتیگه ها نین چاره سر کرن دی داخوازن خواه بینن زمان. بله تماشاوانین هیجا به طور نوچان یا وی هفته ام به هفره بومه هفره گهداری که روشا گرتین که راستی پیکوتی زوردارین دولتا ترک دی گرتیگه هان دتین نهاجی همه هول بدن بیتر اف روشا گرتیگه هان بیتر جنیز و ناس بکن دی چه روشه دنه چه سیاست و پیکوتی لسروان تیکرن شر تایبتی گو دی گرتیگه هان دل سروان به چه ارماجی تیکرن گرتین آزادی الهمبروان سیاست و زورداریان چاول برخوا ددن دستیو دیده روزنامه‌وان زردشت علی نها آماده زردشت علی هم تخوازن پیناسه بکم روزنامه‌وانه که کو د خباتین راگهاندن د کار دکه وش نیز و روشا گرتیگه هان دشوپین بخواجی دمک دریج دی گرتیگه هند دولت ترک دمایه امی رونایی بدن سروی روشه بله بریز روزنامه‌وان زردشت علی تب خیر هاتیه برنامه اما سپاس و مصطفی هر بجی حوالی زردشت نها امی جدسپی که دسپی بکن لگرتیگه هند دولت ترک چه سیاست تیمشاندن امینه کی بحث شری تایبت دکن بخواجی تیوی روشش نیز و ناز دکی لی ناف گرتیگه هن چه سیاست تیمشاندن گرتی و دیلن دی تکوشین آزادیه ده برخوا ددن لدیجی داگر کران چاوا نزیکی برخوادانه دبن چاوال هم بروان زور داریان دستکنن فرمو گرتیگه دیرو که دا هردم به یا سیاست دولت داغرکار و سروار سر گرتیگان ماشین تجاری سیاست در وقت نبوده دیرو که دا ولو بوده لدر و روشا تکوشین چبه برای تکوشین لکبه استراتژیک چاوات ماشاندن بچه طرز و آلاف تیم کارن وی تکوشین دا اف
يك بيك تيس زندانا دبي يعني سياسة الدولة الجورا في دروفا كي تجري وتيس زندانا هاريلا إما تي بيراما يعني صالا حشتي هذا باربارية كبرمازن هو لسر زندانا دما جنتا دوازي إيروني دا طبعا الهمبر في برخدان مازن شيبون پر پیشکتن دروا ناوا ولایت کردستان شهر چکتاری دست بکر گوهرتن مازن شیبون حالی را دولت سیاست قد فرده گوهرت حتی پیواجوه که او حتی دمه که او بارباریا فیزیکی یا قبا کو işkence وردگرا işkence و سرگرتیا دهاتا بره برن ناوبر مجبور مان کو ناوبر بدنیش بر کو یدی للدروا بيواجه كنو دسبيكريا هذا خرد دركتي حوالي هايلا فينا دولة بسينوركر بله ليه بله بيشتي صالي نوتي وشوندا يعني شكلك وتفجري قرد تيكوشيني قرد اوجي جدابو حملة كمازن بيشكات ود مرحلة كجدادا تكوشن دا مشاندن اف دیسا عینی بامان تشتی تیسی سر زندانا جدا 2014 وروا روش پر جدا بویا جدا 2014 دولت ترک سیاستك بلی کر کل همبر شرکی پر بگمار و سرد به قانون به قرال به مشاندن و جه اف چند سال 8 سال اف شرطی مشاندن حالی را اف دیزا تیسی زندانا و باندورا خال سر زندانا گر حال حاضر دا بهزارا انسان دگرتیگاه دارا yani مقارن بیشن 10,000 insan دگرتیگاه دارا و چا yani مرف بیشه her باجارا کی گرتیگاه خاطی آوا کرن و اف در تجه انسان کرن باشا ام باره بکشین هنکی سر رولا گرتیگاهان برخدانه ده تکوشینا آزادیه گلی کرده. بله. تبحثا قناغین سال هشتی کر ظلم و زورداری سیستمی سیاست ها دولت ها ترک لهمبر گرتیان دمشینه و دی گرتیگاهن yani هما تکاری بیجی کردستانی تف کریه گرتیگاه. روژا ایرو ام بناره. بری دیرو که ده سال هشتی ده برخدانا زندان آمده نا دیرو که دنگی کی پرما زندان. اره روژا ایرو ده زندان خودی رول بو مسیونه کی چاوایه یعنی هنه کی تکاره آگاهی بدی دزندانه ده چند گرتی هنن نا روشوان چاوایه لهمبر وی سیستما کو هیم بردوام دکه چاوال بر خود ده یا مکیلیا دی دست بکده بود نزی 10,000 insan گرتیگاه دارن حال حاضرda اره 10,000 hatta belki ser 10,000 arayıcı اره ve tekildar tip hapis hadına bakırın مرافت کاری بیشه الفابیا لاتینی دا تیپ نمانگو گرتیگش سرناوی ناتی هوا کرن 10,000 انسان زیاتر انسان ورده بجی کرنا لگورا خود زندان کاتگوریزه کرنا گرتی کاتگوریزه کرنا وی که کجان تیپه دا بگرن وی که ببین فیا که ببین سیا وی که تیا دا بگرن وی که دیا دا بگرن باشه وان کاتگوریزه کرنه چه تشت ددم بر چاوی خواه کو وان گرتیان گوری ود قتینی yani چه هدف دگرن yani لگورا خوا گرتیا توا دار جوار در واسکن her kesil ciye ki durunenen ev misalan bejin jibot devleti tahlukaya ev ve Asya tahlukaya edid Asya'da da tahlukaya yani girti profile ke çava de nişandan devlet ve profile digri darin çava u lgora vena ciye ki girtige ki da bicit ki hına mesela ve damadavi set tipi derkhıstıra tek hücralar dikrin. Dolayısıyla yani ev hamme الجورا سياسات وا يا كل همبر تفجير الدرب ماشيني درو دغري شكل دغري اري حاليلا البرفي قرتياش قرتيجي البرخدن كاستسن نبي يعطايرو يعني براستيجي درايه كم مازن تاني شاندان شركي psikolojik پر مازن تما شاندن yer jar ول dönem زخت قباجي پر پیش کردن انسان نخوش مثلا بيجن ويد دمانا حوالك يقول نيفا نجنيز واز نازكم عمري نيزي حفتي صالي هيا فلج ويوم القلوي برادي هري داوي اشتب وكم بيجن وكي بيجين اشتهر الروجي خوي داوي الدربة درباس بردانا انا روشة ويد روشة قوما يعني
حلیل یعنی اوا کل سر گرتیگاه سیاست کل سر گرتیگاه مشینه باندورا کمازن سر گرتی هندرد مشینه لیبر لگل ویجی راستی برخودانا کمازن هیا و اف هک باش بی پلان کرن دتایس دروا دینامیزت که گل مالباتا دینامیزت که باندورا کل سر پیواجه دروا دیلی حال حاضر در روشونه هیا باشه ام ورن هنکی لسر وی راوستن آستانگین هم بر گرتیان تکرین گرتی همش آگاه داینه یعنی آگاهی گرتنش در و روزنامه ام بیشین zaten televizyon و رادیو نکارم گیلک دورم بگیریم تیکلی پارزری خوره نکارم دینو مالباتی خوره نها اوروش نها دگرتیگه هنده چاویه جعلی حقوقی دنها دولت ترک حقوق هوتی گرتید کار تیکلی خو روزنامه کاره بگیرید کار تلویزیونی گوداری بگیرید کاره تشتابه اما چمال سر دیلن گرتین کرد افتشتای چاوا پیکتی يعني حقوق كده أقوله حقوق تشتكى فعاليات تشتكى الجن دولة الترك بله 6 سال زيتر أجد قلت جيدا علي لا تشت شواد ماشين أم جنيف ناسكن قانونك تشتكي ديارتك أما دالية دا أم بيجن قانونك دي درخصنا قوي قانون الشروفة بكي أو إدي بينا الجراوي ويدقرنا دست وي تشاب راتي زبكن تشوا بكن حركتي عليه گرتی ده چه هبه کجان خال در که پیش وی دگرن همه تشتیل گراویش او دکن دکاره مثال دکاره کو با اوقات خورا پارزر خورا دیتنا بکی دکاره به خودی پرتو دکاره به نظام روزنامه بگری دکاره رادیو گویدار بکی لیبری افتنه دواره قانونی ده یعنی تنه قانونی ده هیا فقط فعالیاتی ده مثال ام بیشن روزنامه که یعنی چرچوه سیستمی درد که گرتیگاه گوزیم پیشی بروکت دارم حریت روزنامه حریتی یعنی روزنامه خوشی سرواستن نادن پیشتی بروکت دن یعنی روزنامه چپگیر قط نادن ام ها فهمدك انت بقرا ازاديه ماتريالي وي ادبياتي وي ام بيجين برتوكي روزنامه وي نادن او يا دجبري خد بينه لي روزنامه خوش خوش نادن صدم اینا اساس olarak دخوازن انسانی گرتی دندر زندان دا بخن ناوا درونیه که نگاتیف خراب کب تملیج در وقت بودن والگورا اینا شکلی کی بکنن زادن سیاست دولت دعوا دولت تو دولت نه تنه دولت ترک تجاری نه تنه جبوکو طوله هل دیواد انسانات خی حبسی دا گرتیگاه دا در aynı zamanda دخوازه فرم کی بده انسان ها دخوازه آرکتیپ کی چه بکی کو جواکی تسلیم بگیره işte bu kanala vana جواکی تسلیم بگیره مثلا بیشن شورشگر کی گوت 30 سال زندان دما ول گورا قانون و قرال و دروف گرته به درک و در و انسانوی چه بیشن برسفه کواه به نوسا بله فقط انسان کل بر خدا به و خود تابی سیستم وانا کرده سیستم رد که فکر خدا فعالیت خدا در که اونها جواکی وی باندور که چابیلی دیجبری به باندور که بیلی حالی او اساس olarak devlet همو دخوازن کو تیپ کی دامزرینن تیپ کی منفی تیپ کی نگاتیف دوار روحی دا خرابه دوار فکری دا خرابه حتی دوار فیزیکی دا خرابه دما کو در که دروا جواک بنره بجه کی هک از روزه که تشتکی بکم از کم مرا وشافی به جواکی بسکنه روحی جواکی تسلیم بگیری بکوشی تویالی دا حالیله یعنی مثلا وقتا مرا في زندان بگیری دست تنه دواره که işte ام بیجن غلطیه که işte girtiya tola خوش edildi tane tol nabe yani بله aynı zamanda şikleki diye de ulud berdi derve yani هبر زردشت نرخاندریت راستیشی پرگرینگن روشا دگرتیگاهان ده گرتی چاوا ایزولاد بن جهانا دروه چاوا دخوازن پی جواکی به ایراده بهیلن امی ورن سروی هنکی بنرخینو هلوستا گرتیان هم بروی دوی چاوه لی امی هنکی جه بدن نامین کو هاتن جمره نا مجید حموش گرتیگاه مالتاپه استانبولی نامه که شاندیش بو خوشکا خوش جان شید که لی بری وین شیکش بو مشاندی امی وین شی بخوینن اف نامه جبو هوال و خوشکا من جان شید که عفرین کلوارگه هن آزاد دمین ره
هون با ئەوەیەکی ساغلام بشینن ئەزێ کێف خۆش ببم هەروەها ئەگەر کۆ هون vê nameyê di bernameyê de jî bixwînin ez ê gelekî xweşhal bibim Mecîd Hemweş girtîgeha Maltepe a Stenbolê 27 Adara 2023 vê ev name ji me re hatiye belê em ê hewl bidin کلیەکی دن ئەمێ بەرنامەش زەتەن نامەیە بوەشینن هەروەها ئەمێ هەوڵ بدن ژی vê ji وەرگehên azad re li gor derfetê xwe ji jiyanşît kere bişînin guhdarên hêja niha em ê tev bihev re nameya Mecîd Hemo ji girtîgeha Maltepe Stenbolê guhdarî bike bi bêrîkirin û hesreteke mezin merheba hevala jiyan şitka Efrîn پشتی هیامکه پر دور و دریج از هستن هری گرم این تجی حس کرن و حسرت سالین پر دور و دریج آب گریدانیا بنرخین رهوالتیا ریوتیا تکوشون آزادیه دکسایتا ده و پای برزی ریزدار ده سلاب و حس کرنین خوین بیداوی جهمو هوالین وارگهین آزاد را دشینم دخبات برخوادان و تکوشون آویا برومه ده سرکفتنین دخوازم به تایبەتی هەواڵێن di lend û serdapan de bi lehengiyeke bêhempa li ber xwe didin û destanên dîrokê dinivîsînin bi rêzdariyeke mezin ji dil û can wan pîroz dikim. Ew parêzvanên hemû nirx heyîn vîn û rometa gelê Kurdistanê ne. Hevala pir hêja û biromet jiyan. Beriya hemû tiştî ji ber ku ev nêzî du sê salên dawîne ji ber asengiyên neyar û bêderfetiyên şert û mercên rewşa awarte yên zindanan tên zanîn min nikarîbû nameyan binivîsînim û xwe bigihînim te û hemû hevalên nas ên mîna te hêja û xoşewîz ez gelekî lêborîna xwe ji te û hemûyan dixwazim. Wekî hûn ji nêz ve dişopînin bi taybetî di van çend salên dawî de bi gelemperî bi pêvajoya siyasî ve girêdayî rewşa Tirkiye û Kurdistanê di rewşeke pir awarte û cuda re derbas dibe. Rewşa şert û mercên zindanê yekser bi awayekî neyînî dibin bandora nêzîkbûn, helwest û polîtîkayên qirêj û bêsinc ên desthilatdariyê de ye. Kêm zêde haya we ji rewşa şert û mercên zindanê heye. Piştî dema pêvajoya dagirkeriya Efrînê min nameyek ji bo te û sê name jî ji bo hevala Zeynep Kobanê, Rêvan Kobanê û Sosun Alan nivîsî bûn. Destpêkê de ji ber astengiyên girtîgehê name asten kirin û neşandin. Piştî heyamekê min bi nameyekê cuda û saxlem bi riya bernameya tîrêjên rojê ji we re şandin. Nêzîkî sal û nîvekê berê min dîsa nameyek ji bo te nivîsî bû. Lê ji ber astengiyên girtîgehê û derfetên cudayên şandinê çê nebûn min êdî nekarî nameyan bişînim. Lê ji ber astengî û bêderfetiyan neşandina nameyan ez rexnedayîna xwe didim. û lêborîna xwe jî dixwazim. Astengiyên şert û mercên zindanê sedem çi dibe bila bibe divê mirovê şoreşkir afirîner be astengiyan nas neke. Ji bêçaretiyê re çare û ji bêderfetiyê re derfetan biafirîne. Ji ber astengiyan ez vê nameya xwe bi derfetên cuda ji te re dişînim û hêvî dikim bi nameyeke saxlem wê bigêşe destê te. Her çi xas di ber astengiyên girtîgehê û rewşa pirsgirêkên ewlehiyên wargehên azad ev çend salin em nikarin nameyan û agahiyan bi awayekî birêk û pêk bigihînin hev jî kêm be jî car caran bi riya malbatê agahiya rewşa te û silavên te tên ji min re. Beriya vê bi mehekê jî ez ji malbatê fêr bûm ku beriya salekê te ji bo min nameşandiye. Lê pir mixabin ev ji salekê zêdetir e ji ber ku weşan lawaz e min nekarî bernameya tîrêjên rojê bi awayekê rêk û pêk bişopînim. Ji bo vê jî mixabin agahiya min ji nameya te jî çê nebûye. Hevala hêja û xoşewîst jiyan. Gelo tu agahiyên te ji rewşa hevala Zeynep Kobanê û Sosun Alan hene? Beriya vê bi 2 salên bi riya tîrêjên rojê agahdar bûm ku li milê rojhilat li Şaho dimîne. Herwiha ez dixwazim pirsa du hevalên nû bikim. Navê wan Kovî Bismil û Fedan Nisêbî ne. Ev zêdetirî salekê ye derketina wargehên azad. Ez gelekî mereqa rewşa wan dikim. Ez silavên xwe yên germ û taybet ji wan re dişînim. Hêvî dikim ku ev peyama min bigêje wan û agahiyekê ji wan bigirim. Herwiha hevalê sebahatên tekîn û cejna pazarcix jî gelekî mereqa rewşa wan dikin û silavên xwe yên taybet ji wan re dişînin.
سلاوین هوالا ججنا پازارجی خین تایبت جبو هوالا هاوین و چافشین جی هنه. هوالا هیجا و دلال جیان. بقاسی من هوالین ناشی گرکی تمراق دکن. و هر دم سلاوین خوین تایبت جبو تدشینن. به تایبتی هوالی حسین مستو ساکن کوبانه گلیسان عبدو هاجر خلیل. لامیا اوسو ابراهیم کول کاموران رشید سرهلدان مردین و ججنا پازارجق. روشاوان جی باشه روشامن و یا همو هوالین لبام جی باشه و سلاوین خوین گرم جبوته و جی همو هوالین ورگین آزاد را ریدکن. هوالا هیجا و دلال گیان جیان. لمن ببوره جبرگو اف هیامه که پر دور و دریش می آگاهی جهو نگرتیه من پرانیا نامه خواه با آگاهداریان پاروه کر. اگر درنامه من ده که مانی هبن لمن ببوره. اگر تو جوی نامه من آگاهدار بو و گیشت دسته تو دکاری بریا نافگینر ناس بریا مالبات من آگاهدار بکی. بریاز نامه خواه بدایی بکم دوباره به حسین هری گرم ایم بگریدانا نرخین ریهوالتیا ریویتیا تکوشنا آزادیا بدره کی تجه حسکرن و حسرتا سالان اسلاو ریز و حسکرن خوین بیداوی دکسایتا تده جهمو هوالین وارگین آزاد را دشینم. به تایبتی جهوالین وکی کووی بسمل فدان سیبین شریف گویی باهوز اردال روناهی سرحد ساکن کاراکوچان روزا پنار جیهان عفرین بجیشک مدیا آلمان و جهمو هوالین من ناویوان ننویسان دیاره دشینم. ده تکوشین و برخودان ویا برومده سرکفتنیت خوازم. به هیویا روژن آزاد بریبرتیا آزاد لکردستان آزاد امی هف ببینن دناوا خوشی و آرامیه ده. سلاو و ریزین شورشگری برا و ریهوالته مجید حمو 27 آذر 2023 گرتیگاه مالتپه استانبول. بله گودارین هجا افنامه مجید حموش بو خوشکاوی جانشید که عفرین بول وارگهن آزاد دمینه. بله امی دوباره دیسا بیجن برنامه دنگی برخدانه هر روشا پنجشنبه ده ساعت 11 لگورینا دما ناوند اروپا ده ساعت 13 لگوری دما آمده دوباره برنامه دهمان روژه ده ساعت 18 لگوری دما ناوند اروپای ده ساعت 20 لگوری دما آمده هون دکارن گهداری بکن و برنامه جی بهتر بشوپینن. بله گهدارین هجا جی دیسا میوانی خوره حوال زردشت علی روژاوا گرتیان امی به هفره بنرخینن نها اموارن سر مجارکی سرکه که راستی جی رولا برخودان زندانا ده سالین هشتی حتی روژا ایرو اجبوش تفگر آزادی گلی کردستانی خودی رولا که پر گرینگه دیروکیه بونه دستان پر مزن باندوری لسر گوهرتنا جواکی کریه اموارن سر روژا ایرو گرتین جبرت کشین آزادیه ده گرتیگه هین داگر کرن ده دمینن چاول برخواده ده yani girdigahanla çanda katiya vakrına var Mustafa çanda ka barxadane sala haşti yani pişti ku tevgara azadiye dest bit tekoşine kir مریتانین وی خبرکارین که خستن زندانا حتی روزا ایرو زندان پیکاته پیکی خالی نمای یعنی حالی نوا وا سال دریج دا برخوادان پر مزن پیکاتن ام لامبر و برخوادانا رای گشتی گلی کرد همه های دارا جو مازوم ما مگید حتی روزا ایرو چندک عفریه به برخوادانی یعنی سیاست داگرکریه یا لهمبر وی مجاره باش هاتیه فهمی باش فهم کرنا لهمبر وی پیوست چی بکرن اوجی حتی آسک هاتیه فهم کرن سال هشتیا حتی سال نوتا دوی سیاست ده هن کیماسی درکتن پارتیه تفگره داهران ده مثلا شکلکی نو دا سیاستا دگرتیگاه دا بریوه دبی یعنی سیاست برخودانه بیشت چا بیل سرکجان بنگهی بی دو چا آسی ده بمشه اف همو فرموله کرنا تفگره فرموله کریا تفگره جد ناوی دما بگوری دا
dönem hawl da ku xwe li gora vêna jinû ve bi cî bike li gora vê siyaseta tevgerê ya ku zindana pêwîst e bêkirin meşê xwe li gora vêna şiklek da xwe dirûvek da xwe kêm zêda halê hazir da yani rewşa îro da zindan di xeta tevgerê de ye di ware berxwedanê da. Başa ez pirsekî divir di vê naberê jî dikare gotina xwe berdewam bike hevalê Zerdeşt. Niha di tevgera azadiya gelê Kurdistanê de guhertinên mingehîn çi bûn. Ji stratejîkî ji paradigmekî berê derbasî paradigmek nû bûye behsa konfederalîzma demokratîk û civaka demokratîk têgihîna netewa demokratîk va têgihînana van guhertinana gelo ev girtiyên azadiyê çawa dikaribin xwe bigihînin vê hişmendiyê çawa xwe li hember astengiyên ku devleta Türk a dagirker xwe amade dikin. Belê ew muhîm e bêgumana waya pirsa berî nas xwazim derbarê wê de jî vê bêjim yani ev çanda hatiye efrandin nava zindana da ji sala heştê heta îro derbastara girtî li gora vê çandê şiklekî dina xwe xwelciyekî dirûnênin û li ber xwe didin. Bi rastî jî yani rewşa ku girtî ana tê de rewşeke xiraba fakat li hember vêna berxwedaneke xurt jî heye em tenê di işte li zindana ev tipêk tê ev pêk tê ev îzolasyon heye ev îşkence heye tenê di wê çerçevê re nenêrin erê ev rast a fakat bi vê ve qoşit yani vê tiştekî bi vê ve paralel jî ew heye berxwedanek jî heye berxwedaneke mezin jî heye girtî dibin va şert mercê zor da rastî jî li ber xwe didin yani pir rêva xwe li ser piya girtina misalan bêjin hin însan çaxê têne girtin dikevine zindanê da derbarê felsefa tevgerê da zêde agahiyê wînî da tenê di warê hestî de ketiyan bêjin nava sereldanekê de hatiye girtin ama dikeve zindanê nava çend nava demeke Kurd da hewl dê xwe bikemilînê bi ruhê felsefa tevgerê û ser jî dikevin divir da halîle yani tenê em meselê bi zilma ku li girtîgeha tê kirin bi sînor negirin erê ev heye pêwîst em vê bibînin lêbelê ji berê vê berxwedanek jî heye berxwedaneke xurt û bi rastî jî wilo dirayeteke mezin girtî xwe li ser piya heta niha dwarê wilo yani gelenpirî heke merav tiştekî bêjê xwe li ser piya girtina fakat erê zehmetî hene zorî hene îzolasyon heye tecrîteke giran heye zilmeke fizîkî dönem heye yani çi bêjî dixwazê em dikarin zindana de nîşan bidin lêbelê ya girîng ew ji bo me ku girtî dibin va şert û merca da xwe li ser piya digirin ya di duyan te pirsa işte guherîna paradigmayê kir erê di destpêkê da sala 2000 da piştî rêbertî revandin anîn xiste Tirkî bi rastî jî em qrîzeke mezin me qrîzeke mezin Belê hinekî behsayê bikin pêwîst em vê bêjin yani ev ne sûce ne gunaha derve her kesî heta ku me ev fam kir li derve jî heman pirsgirêk kemijiyan em zanin dîroka tevgera me da salê 2000 da pir ew mezin çêbûn yani nîqaşa mezin çêbûn derketin holê işte di encama van nîqaşa da netîcê da tevger heta astekê felsefa rêbertiyê hate fehmê û tevger li cî xwe rûnişt û têkoşîn ciyê ku jê waye dewam kir aynı tiştî girtîgehê ji berdewam derbastar bû li girtîgehê jî destpêkê me fam nekir ez jî hin girtîgehê de bûm bi rastî jî kes jî me tiştek fam nedikir fakat tiştê em li ser piya girtin girêdana me ya bi rêbertî ve bû baweriya me ya bi rêbertî ve bû vê em li ser piya girtin di nava demê da hin derfet hatin avakirin bi qerara va derfeta me hewl da ku xwe bigînin teoriya tevgerê ya vê deman û dwarê îdeolojîk de tiştî hatîn guhertin çina dwarê taktîkê da û stratejî da çi hatine guhertin di nava yanî wa derfetê hatiye efrandin ra heta astekê me xwegan devê û wê me hewl da ku mihîn bibinin tişta fêr bibin yani tişta balkêşe dewleta Tirk di şerê xwe taybet ji xwe di tevayê herêmê jî girêdayî NATOyê heman siyaseta şerê taybet li hember girtiyan dimeşîne lê tişta ya girîng dîtina me de ev mesela hewl dide mijekî mijbûyînê bixime jiyê însana
هم د جواکê de hem de dîlên azad ku di girtîgehan de dûr de dûrî hişmendiya guhertinê civaka demokratîk çawa ava bibe. Niha ji bo erkomisyona girtiyan rastî xwedîrolekî çawa ye yani eminekî behsa hê bikin ev girtiyên di zindana de ji bo avakirina civakeke azad xwedîrolo misyonekî çawa ne gerek çawa bikin vana. Yani ji bo pêşerojê meraftikarî bigire dest û yek jî rewşatê de halê hazir de tê de ne meraftikarî bigire her de çerçeva da halê hazir de heta astekî em karin bêjin ku hevalê me di girtîgeha da gihana fikrekî yani partî ji bo dema îro çi pêş dibîne dixwaze sîstemek çawa da mezrînê bingehê vê parametreyê vê lingê vê çina heta astekî ev derketiye pêş rûniştiya fakat ev tena serê xwe têr nake piştî ez derketim me ev rastî dît yani tenê fêrbûna em bêjin parametreyê îdeolojiya rêbertiyê ya guhertinê ku tê de hatine çêkirin guhertina stratejiyê guhertina taktîkê rewşa jiyana sosyalî yani tenê duwarê nazarî teorîk de meriv hin tişta fêr bibe an jî tiştekî wer gelinperî çerçeveke firade te bigirê dest xwelgora wê formekê bidê xwe ev têr nake min dît ev na ji vê zêdetir pêwîst e di hin xala da kurayek çêbe hevalê Mustafa hevalê me ê girtîgeha da qasî ez bûm şahad dema ku ez tê demam heta ez derketim jî wisa bû hin hevala hewl dan ku xwe kur bikin kurayekê çê bikin di firaseta xwe di fehmkirina xwe da di fikr û romanê xwe da lêberê ev pir bisînor bû pir kêm bû pêwîst e ku hevalê me ê niha di girtîgehê de yani ez tecrüba ku min tecrüba kir derdikim rê kurayek hebe tenê bi gotinê gelinperî meriv nikare têkoşineke bandor nava gel de bimeşînê di girtîgehê de heta ciyekê em bêjin girêdanek heye îradeyek heye beyan kirin ev îrada xwe li ber xwe didin mirîn jî bê ber xwe bidin vir de pirsgirêk nîna fakat ême ya girîng ew kî ji bo me pêwira herî mezin ku pêşa me sekiniya hevalê me ku ji girtîgehê derketin karibin bikevin nava xebatê înşayê da ji bo vê jî işte kurayî gerekli ya kurayeka teorîk gerekli heval pêwîst divir de ballar bin ya em ê werin vê dîsa binirxînin di bernameyên pêş de jê em ê binirxînin niha dest me di nişeyekî heye ji wargehên azad hatiye ji Şahîd Amed ku ji bo malbata girtiye azadiyê navî wî Bülent Kaya binasnav navdar Amedê ji bo malbata wî şandiyê xwestî biriya malbatê jî agahiyekî ji wî bigirin tikîja girtîgehê de bi rastî jî me jî hewl daye em xwe bigîn saziyên girtiyan em navnîşana wî jî bigirin me heta niha navnîşana wî bi dest xistiye em ê dîsa hewl bidin hewldanê xwe me berdewam bikin di nişeyê de dibêje ji bo radyoya dengê gel merheba hevalên hêja hêvîdarim ku hûn baş bin ez we hemiyan hevalan bêrêzdarî silav dikim di xebatên we de serkeftinê dixwazim hevalên hêja min nameyeke amade kir û ji bo hevalê navdar Amed Ango Bülent Kaya şandiye ji ber ku ez nizanim ew niha li kîjan zindanê yê ji kerema xwe re hûn li ser radyoyê bixwînin hem jî ku navnîşana malbata wî li cem we hebe ji wan re bişînin hevalên ji zindanê derketiyê dibêjin ku navnîşana wî hinek malbatan jî dibe ku li radyoyê hebe li gel wan hebe bi teqez hûn bi demeke kin de ji komeleyê jî eger hebe hûn dikarin bişînin ez ê kêfxweş bim û hêvî dikim ku hûn dikaribin bişînin em hinekî zehmetî we didin kişandin li me bibûrin em li vir hemû başin silavên hevalan ji we re hene dubare we hemûyan hevalên hêja silav dikim di xebatên we de serkeftinê dixwazim bi silav û rêzên şoreşgerî 26 cotmeha 2023 Şahîn Amed belê godarên hêja jî em ê niha nameya Şahîn Amed ku ji bo navdar Amed şandiye bi navê rastaqîn Bulten Kaya ku em nizanin Bülent Kaya bibûrin li kîjan girtîgehê em nizanin niha jî em li vê nameyê guhdarî dikin fermû. Ji bo malbata hevalê navdar Amed Bülent Kaya destpêkê ji hemû endamên malbatê re silav û hezkirinên xwe dişînin hêvîdarim hûn tev baş bin di kesayeta we ya hêja de hemû hevalên hûn dibînin û gelê me welatparêz birêzdarî silav dikim
باورم حوجه ناکه از خو بوا بربفرهی بدم ناسین از شاهین آمد هوالی نافدار سلاوی آپی حجی جمر رشاندن سر سرا و سر چاوان مس سلاوی و گرتن لی مخابن از پر بدرنگی برسوا سلاوین و نامه هوالی نافدار ددم لمن ببورن هون شرطن و مرجین ما کیم بجی دزانن او قاسی سدما درنگ نویساندنا من شرط و مرج و خباتن مبنجی از دزانم پیوست نبو او قاسی درنگ بما هون دزانن دولتا قرکر و داگرکر تیکیلین هوالان ین بدروره آستان دکه هوالان نکارن رادیو تیوی روزنامه و هر وکی دن وکی تی خواستن بشوپینن لو ما من جی خواست سلاوین خواه دسر و ده جه هوال نافدار و هوالین دن را راگینم از زانم کنها نکارن رادیو بشوپینن رادیو تنه وی نامه بخوینه و جویجی نکاربن گهداری بکن جبوه ایدی جکر مخوره هون سلاوین ما و جوهر وی نامه بشیوازی هون گنجاو دبینن جهوال نافدار راگینن هوالی منی هیجا نافدار مرحبا به هستین چیایی و گرماهی هفریتی شیورین لودکین پیروز تا و حمو هوالی کوتوان دبینی و جوار دنویسی سلاو و حمبیز دکم من نامه تا یا دیروکا 13 طباخه 2020 ده به درنگی بجی گرد مخابن شرط و مرجن ما ین دانستاندن جی تودزانی لگل وی تکوشینا کنها ام دمشینن کار و خباتن ما توجی دزانی جبوه از بگلکی درنگی برسواتا ددم لیبورینا خواه جوه دخوازم ده اساس خود شرط و مرجن زندانه و در فتن را گهاندنه و گهاندنه و من کم زیده تخمین دکر من دفکری کو ام نکارن خو بگینن و جبر وی من دگوت از بنویسینم نگه هوال و من نندنویسی لی هر دلی من دما بو هوالم پیشنیار کرکو ام دسر مالباته ده سلاوکی بدنته من جیفتشت باش و راست دید جلو ماجی جتر دنویسینم جخوا تا سلاوین آپی حجی جمر رشانده بون به وی آوائی ما راست راست برسوا ویجی دا هوال هجا دما عمل گل هف بنجی تو جی دزانی و پشتی ویجی نزکاتی و کسایت هوالان یا جبو زندانان دیاره هون هر دم دل و بیرا مدنه جخوا هون جی وکا قادک تکوشین یا بنگهینه لسر کفنشوپیا مظلوم خیری و کمالان لبرخواد دن ام دسر سازی و ریخستین تیزانین ده آگاهین درباره وده دگرن بسکن و تفلیبونا و ام جی مورال دگرن دبن زخت و ظلم فاشیزمی ده هون لرومتا شورشگری و مرواتی خودی دردکوین و ده درباره خوده نرخاندن کربون و گوتبو لسر بردوزی لهربونن و چه دبن افر باشه براستی جی لقادن در و خبات و تکوشینا دجوار و پراتی گلک جاران دستور نادکو ده آستا ام دخوازن ده لهربونی بکن هلبت دبن هر شرط و مرجی ده خواه پرورده بکن لی وکک و ام دخوازن جعالی بردوزی و فلسفی و او و گوهرینا تی خواستن پیک نایه انگو ام بیجن آستا کو ایرو فلسفه بردوزی و باندورا ری بر اپولی جیهانه به دست خستیه و یا ام دا آفرینن نایم برهف دبکو نها وکه بری هون آگاهین ناگرن لیل در و هر کو دچه باندورا فلسفه و بردوزی ری بر اپو زیده تر دبه جا استرالیا حتی فنلندیا و ایرلندا جا ژاپنیا حتی افریقا باشور و اسپانیا جا امریکا حتی هندستانی لچار عالین جهانی فیلسوف اکادمیسیان نویسکار هنرمند روشنبیر شورشگر هر وکیدن جبوری بر آپو پینگاوک دانه دست بکرن براستی جی وکه کرد شورشگر و شاگردین ری بر آپو مروف بیوی شاناز و سربلند به بریا چند سالان بو دگوتن کردان گلی بی پاریزره و دخواستن که ام جخره لجهانی لپاریزر و پاریزوانین سخته بگرن لی ایرو جن خورد و گلن جهانی دبیجن و حتی ایرو آنی ایدی امی تکوشینا و پیشوتر ببن بدلو جان بی داخوازی و بی برجواندیان مروف خوشبو مفدا دکن هلبت همو تکوشینا مجیش بو مروفاتیه بو لی تشتاکو ایرو پیکته روبارن رومتی این مروفاتیت ایدی تبری هفته بن دریای شورشگران پیلین آزادی لی جهانی بلاف دکه گوتنه کری بر آپو وکه باندورا بس ودانا پرپریکا کوانتومیک
لپارزمین جیهانی جدا با هوز آفراندنه. ریخستن و سازین تکوشر این جیهانی همو هزین آزادی و دموکراسی دبن یک سلوگانی ده مشیان، قیریان و گوتن جنچیان آزادی. امنها دناوا سردمین شورش ده دجین. شورش ده آفرینن لطوای جیهانی بلاف دبن و دبازن. بلکی نها گلک کست ند فرقی دنه. لی ایدی گوهرتنا جیهانی دست فکریه. پشتی بدهان سالان دماکو دیروکا روژامه ورن ویساندن و هر کس بیجه ری برکه کرد هبو. لچیا و زندانان فلسفه خواه پیش خست. کردستان روژلاتان آوین و جیهانی گوهران. هلبت جبوکا افواره گوتن لازمه هم بسر کون و دیروکا دجین بدن نویسین جی. نخواتت زانی دیروکه ده گلک تکوشین هاتن جین مافتار و روانه فدکار و عقیدانانه ولی جبر که ماسین جور بجور بسر نکتنه ایرو تنی مروف دلی خوبان تشوتینه و دبیجین حیف بو. یک درسا مزن که مروف دیروکه دگرجی اوه. فلسفه آزادی یا هاتی بریخستن کرن حقیقتا مروف آچالکی هیویا سرکفتن و سرفرازی دده مروفاتی تاوی. ام لدر و وی کلاجان دبینین و دجین ام بزانن که هونجی وی هستکن. نیقاشن زندانان گرمو تجینه. باورم هون دم خوا باش در باستکن. ده هر کلیه ده آفراندنن و چه دبن. نرخاندنن و کریجی نشاناوی تشتیریه. لوما زیده پیوستی بدریش کرنه نابینم. و چند وی نشان دبون. سپاس دکم. براستی جی مبریا و کربو. هوالن لجم وجی هوال دیادین و ین دنجی باش خویا دکن. یک بیک همو هوالان ده شخص و یه هجاده سلاف دکم هم بیز دکم. اما آگاهین درباره هوال دیادین جی دگرن. جی تفلیبون و سکن هوال جی ام مورال دگرن. براستی ام لهمبری هوال دیادین محجوبن. جلو را وکاتی خواستن منکاری لی خودی در کون بپرسن. اره هر هوالک بسر خو هیزکه. ده اساسی خود پیوستی به علاقه داریه که جی تنیه. لیجبر که هون ده زندان دنه پیوستی که ام زیدتر لوا بپرسن. گلک هوالن دنجی هنه که لازم بو ام لوان بپرسن و علاقه در ببن. لی هون جی دزانن. روزانه ام گلک هوالن هجا شهید ددن. هر یک جوان بردل جهانه که یه. گلک تیکلی جهوالن که دزانن. هن هوالن دنجی نزانن و ناس ناکن. هنه کی جی چافکانیا کیمانیان جی دبه اف به. لی جبو مجی اف نمعذرته. و بحثا شهادتا هوالین بروان کربو. راسته. هوالکی گلکی هجابو برای مبو. هلبت ام پی ایشیان. لی ده انجام ده او جی هوالکی مبو. ام دناوا شرکی دجواردنه. روزانه شهیدان ددن. دروش و جه پیوسته ام همو آمدنه. موات دایه او جی خستی هنجتا مزنکرنا تکوشینه. سوزا مدایه همو شهیدین قهرمان بیک آنینا خون و خیالین وانه. حواله هیجا مرو دخوازه گلک تشتین دنجی بین زمان. لی ما افری باز جرباند. نزانم کاوی چقاس انجام جی بگره. به هنجتا وی نامه جی مخواست ام جی شمالباتا ما یا هیجاره سلاوکی بشینین و خو بگهینن وجی. جبریا کو بقدینم ناوی چند حوالیان از بنویسینم. ین کو ممن ویساندیجی جکرم بخوره تو جیل سروان تمام بکه. سلاف و حسکرین و رزین ما جحمو حوالین هجاره بیجه. حوالی سردارگویی، جودکار روجلات، شهرستان آمد دوغان کوبانی، پیرعلی آنگو ارسان نازلی بدرخان، شاهین وارتو، جیر آرگش سرهلدان ارزروم. هوانین کن نه ناوین وان تینه بیرامن اون. ام و همو هوالان بدلین چایی هم بیز دکن سلاف و رزین خو پیشکش دکن. دته کوشینا و ده سرکفتین دخوازن. هوال ام جحمو جی باشن. هوالین تینه زانین جی سلاوین تایبت جوا تبان را دبیجن. هوالین لگل ما حاضرین جی یک بیک سلاوین خو جوا را گوتن. بهویا کود دمکن نیزده ام لوارگهین آزاد هف هم بیز بکن بمینن دخوشیه ده سرکفتن. بسلاو و رزین شورشگری 26 جوتمها 10,000 و 23 شاهین آمد وارگهین آزاد.
تما گودارین هجا جی ملنامه شاهین آمد یا کجبو بلند کایا بناست نافدار آمد شاندیه نهاجی امی وگرن استودیو می حول بدن برنامه مجی برداوی ده چه حواله زردشت بکرتی هنکی برخدانا کل گرتی هجه گوتمایی بردام بکه و اگر پیاماتش بو گرتی انجی هبه دودخوازی سلاوی خوش بو حواله تی کل گرتیگه هان مانند کاره بکرتی ده چند دقیقه وانا بین زمان انجام وی دکارم بیجم از پیشی وی بیجم 45 سال در باز بود سر دامازراندن پکیرا ام دکوین سال 46 وی مناسبت از دامازراندن پارتی الاول زندان هموا پیروز کم سرکفتن جواره دخوازم تشتا گیدی بیجم اوجی او یعنی حوال دبین ایزولاسیونه که گراندانا جدر و زیده آگاهی اوانینا بله حالیل الدربه چه به چه نابی نزانه یعنی نزانم اونا بلکه حتی جه کی جار جارهن داخلانی جالی مالباتا و تین راگاندن بوا لبله افتر ناکی اما از بجیم حوال برج ور دوی خالد مستریح بن یعنی از امینم ذاتا تو حوال لبیواجوی و لپیشکتنی کل دربه چه دبن ده جاوی راگاندنا شر طیبت تر نامایزینن دست پی که پارزونه که در باسکن یا راست اوه زاتن تشتی کتی کرنجی اوه جوی باورم لیبالی برا باش زانبن که تشت وگه کول ور تی راگاندن نینا بله روش پر جدایا تفگرد روشا که خورد تیا سالا بیستادا ست سالا بیستادا بای بولشویزمی لی دنیای دگر ها دنیا همه خصوص بن باندورا خدا سالا 21 جی اشارت پر خورد هنه کی کوی اف با ناوی وره گرتن ناوی وی بای اپویزمی حوال براوی باش سانه بن یعنی باندورا تفگره لسر گل جهانه پر زیده بویا به سینور کردستانی و به سینور نمایا بویه تشتکی حرکت که فلسفه یا دا فکریات که گردونی و او هدی به اود بی یعنی به شکل دگری فرم دگری و شنبر دبی یعنی دم پیشامه دا امینن که او پیشکتن ویه بهتر خورد بین درکون پیش بره گلی جهانی انسان و ام تب امه وینا ببینن لور از بیجم بر حوال مستریبن ویاری دا یعنی تشتێک و لور ئەم پێ ئەلام دەبوون و تشتێک و دەرەهەیی دناوبەرەوە دە ناکۆکێک ینی تەرسک کە پڕ مازن هەیە یعنی ئەو گرتیگە دویالی دەنێکی خۆدی دەزەوانتاژن پێویستە کە وا دەزەوانتاژە بێتر داهۆرین ببینن فقط ji pêşketina tevgerê jî emîn bin tu carî weke îro tevger divê asê de bihêz nebûye. Belê em gelek spas dikin rojnamava zerdeşt Elî ji bo ku hatî û di stûdyo beşdar dibû. Belê godarên hêja bernameya me ber bi dawî vê diçe berî ku em bernameya xwe bi dawî bikin em spasiya xwe ji bo hevalên ser teknîkê hevalê welatî depî ez Mustafa Rêzan jî silav û rêzê xwe em pêşkêşî we dikin godarên hêja bernameya me diqede heta roja pênşemê di saet 11 li gorî dema Ewropayê di saet 13 li gor dema Amedê bimînî di xêr û xweşî de dem baş.